A ću iz posjeta našeg saborskog zastupnika Armina Hodžića nam puno znači, jer smo ga podržavali od samog početka. Već dugo godina aktivnost Bošnjaka na Poreštini je bila prepoznata. Mnoge su inicijative dolazile iz Poreča, ne bih ih sada imenovao, čak i prezimenjak je krenuo iz Poreča. Neslavno završio na našu žalost, što nas je razalostilo, poslije ostao jedan vakum koji nije posebno na nas djelovao, jer smo mi onako nastavili dalje organizirati se, obilježavati nama značajne datume. To su datum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i datum državnosti. Uz one sporadične, to je već porodične obilježavanje Bajrama i sličnih stvari. Velika stvar je što je ostalo u Istri velika i dobra suradnja na tragu koordinacije udruga, a prije svega i vijeća, ali sva vijeća su proizašla iz udruga. Ne? Na Poreštini djeluje udruga Bošnjaka Poreča i Poreštine. Što naglasujem Poreštine, jer je nekad u onom sistemu Poreć imao još sadašnje 6 općina plus Poreć. Malo je, kad su rezultati, kad se objavljuju od Poreča, ja se znam nasmijat, jer to izdvojeno, nekada 7 nekakvih jedinica, sada se kao statistika, statistika, služi za svašta. I hoću reći, mi smo u Poreču aktivni već dugi niz godina i jedino fali nam prostor. I mi smo imali prostor, prije jedno 10 godina smo dobili u jednoj stambenoj zgradi, ali nam nije, što se tiče kvadrature, bio je jako fin, ali nam nije odgovarao za naše pokretanje bilo kojih aktivnosti. Onda smo imali jednu jaku bazu da bi napravili jedno kulturno-umjetničko društvo, ali ne kao sistem samo folklor i ajde, to je folklor, pozdravljam, po Istri se angažira djecu, omladinu. Ali kod nas je bila baza, jedan dobar ansambl smo imali i sad na Poreštini živi, neću nabrajat, poimenično, neću nekog ispustiti, jako mnogo Bošnjaka, Bosanaca, muzičara. Muzičar nikad ne ide u penziju, on uvijek je muzičar ko muzičar, kaže. Naglasio bi jednu stvar koja je najbitnija, ali sam je prešutio, malo sam bio previše o drugim stvarima govorio. Posebno mi je bilo drago pred u ovoj kampanji, kad smo napokon, to se desilo u Buzetu, dobili vijest da su se Armin i Bermin dogovorili. Zašto? Jer znamo prijašnjih godina kako se znalo rasut glasovi po 8, 10, 12 u našoj 12. izbornoj jedinici, raspuste glasovi, ode drugi, taj drugi koji ode kao da mi ne postojimo. Nažalost, to smo, ja mogu otvoreno tvrditi, doživjeli od naših Bošnjaka na 2 dvojcu. Tvrdim, nisam analizirao šta ja znam, da je Armin za ovo pol godine, koliko je prošlo već od izbora u Sabor, neću govoriti, napravio više. Možda je više ako bi se išlo mjeriti, ali značajnije nego ona obojica za ono sve što su bili u Saboru. Onaj drugi mi je bio i osobni prijatelj, ja sam ovo njemu rekao i u lice, pa mogu i ovako. Ovo sad što sam spomenuo, kad nam je donešena vijest pred one izbore, da su se Armin i Bermin dogovorili, meni je posebno bilo drago. Ne znam, jedan moment, ja mislim najdraži u ovom mom životu u Hrvatskoj, imam 72 godine, 60 sam već u Poreču. Znači, kao dječak sam došao u ovaj grad, osnovna škola, srednja, ali sam studirao u Banja Luci, u Sarajevu i šta ja znam. I kao što vidite, možda i na govoru, na svemu, nije se izgubilo, možda malo pomiješalo, a mi na tome radimo da se to i malo pomiješa, da recimo moja žena je tu, ona kaže kad neko dođe šu, bojžom. Kao šu, naglasak koji iste, ala šu, gremo ča,
Ona kaže šu bujrum, kao, izvolite. I kažu neki da najbolje baklave radi, ali nema veze. Znači, to je to što je proizašlo iz tog našeg tu. Mi smo, ovaj naš, što neko kaže, korpus bošnjački. Ne bi ja sad ponavljao sve poznate nama stvari, koliko nas ima na papiru, koliko nas ima u biračkim spiskovima, koliko tamo. Ja decidirano tvrdim danas napisani Bošnjaka ima 1/3. Drugih ne bi se ponavljao kako se izjašnjavaju, zašto se izjašnjavaju, razloge, opća politika prema evidenciji toga. Mi se nadamo da će se popraviti. Samim tim svi njih isto zahvaljujući inicijativi naših saborskih zastupnika s njivanjem određenih reći agencija, nego povjerenstava i tako. Mogu bi još dosta toga pričat, ali to ćemo ako Bog da još ovakvih stvari napravimo. Hvala.